Bahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaat di akhir zaman. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah hari ini di Jumat yang kedua di bulan Rabiul Akhir, tema khutbah Jumat adalah dampak solat terhadap kepribadian seorang muslim. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa solat merupakan ibadah wajib dalam ajaran Islam dan termasuk salah satu dari rukun iman yang kelima di samping syahadat. Puasa, zakat, berhaji ke Baitullah yang dilakukan 5 kali sehari semalam dengan tata cara tertentu. Salat merupakan sarana zikrullah yang mampu menahan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Dengan salat, seseorang lebih dekat kepada Allah, membina hubungan vertikal dan sekaligus membina hubungan horizontal terhadap sesama manusia. Asalkan saja salat tersebut dapat dikerjakan dengan penuh kekhusyuan, dikerjakan dengan benar, dan mampu diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Salat Jumat rahimakumullah, salat yang dikerjakan dengan baik dan dengan memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh syariat agama akan mendatangkan hikmah baik dalam kaitan dengan diri pribadi pelakunya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah tersebut antara lain pertama, salat akan menjadikan manusia bersikap tawadhu, rendah hati, tidak sombong dan angkuh. Kenapa demikian? Karena anggota badan kita yang paling terhormat adalah kepala. Akan tetapi di hadapan Allah pada waktu salat menjadi sama rendahnya dengan telapak kaki. Apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini? Kesadaran inilah yang menjadi sendi dasar dari sikap tawadu yang akan menyelamatkan manusia dari lupa diri dan lupa daratan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir hadaka lin-nasi wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbul kullu mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Diriwayatkan dari Haritsah binti Wahab radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perhatikanlah, aku beritahukan Anda mengenai ahli neraka, yaitu setiap orang yang berhati keras, bertabiat keras lagi sombong." Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karenanya orang yang tawadu sadar akan kedudukan dan makamnya di hadapan Allah. Sebaliknya dapat dilihat dalam kehidupan bahwa kekuasaan tanpa tawadu biasanya akan melahirkan Fir'aun gaya baru. Kekayaan tanpa sikap tawadu akan memunculkan karun zaman sekarang. Kecantikan dan ketampanan tanpa sikap tawadu akan mendatangkan malapetaka, meracuni moral kehidupan umat yang sudah baik. Apabila jabatan atau kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki sifat tawadu, maka jangan heran jika yang terjadi kemudian adalah keangkuhan birokrasi, merasa benar sendiri, keras kepala, matinya mekanisme musyawarah, dan terbunuhnya demokratisasi. Kalau sudah begitu, maka itulah Fir'aun gaya baru. Begitulah pula kekayaan yang tidak dilandasi dengan sikap tawadu, maka yang akan muncul adalah karun abad modern. Orang kaya yang tidak dididik untuk rendah hati dengan sholat,
Dia akan menganggap bahwa semua yang dimiliki adalah hasil dari keringatnya semata. Ia kesampingkan Allah, tidak sadar bahwa harta hanya sekadar titipannya harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk kebaikan dan amal saleh. Jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, salat membentuk sikap disiplin. Sikap ini sangat penting dan amat diperlukan, utamanya bagi pelaksana pembangunan di seluruh jajaran tingkat kehidupan. Operasionalnya tentu saja membutuhkan keteladanan, sebab prajurit itu memiliki ketergantungan yang erat dengan komandannya. Kalau suatu kayu itu lurus, maka insya Allah bayangannya pun akan lurus. Demikian juga sebaliknya. Mengapa salat dapat membentuk sikap disiplin? Pakar ekonomi abad ini mengatakan bahwa salah satu ciri masyarakat modern adalah dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Dan ini pula sesungguhnya yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka sebagai seorang muslim harus pandai-pandai memanfaatkan waktu seefektif mungkin, dengan didasari akan kemahabesaran Allah yang selalu hadir dalam kehidupan ini. Kedisiplinan macam inilah yang dibutuhkan di era reformasi ini, yaitu kedisiplinan yang lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan mengontrol setiap aktivitas hambanya. Jika kesadaran ini muncul, maka tidak perlu inspektorat BPKP atau KPK, cukup dengan waskat pengawasan para malaikat. Yang ketiga, salat akan melahirkan sosok pribadi yang jujur, bisa dipercaya, teguh dan pandai menjaga amanah. Orang yang melaksanakan salat dengan benar, walaupun tidak disaksikan oleh orang lain, ia tidak akan berbuat korupsi rakaat. Dengan salat berarti orang dilatih untuk merawat kejujuran yang teramat penting untuk membangun bangsa. Jika kejujuran para pelaksana pembangunan tidak ada, maka rencana yang bagus, dana yang besar, hanya akan terjadi kebocoran-kebocoran yang pada gilirannya akan merugikan bangsa secara keseluruhan. Negara ini diibaratkan sebuah kapal. Kalau kapal ada yang mengebor hingga bocor, lalu tenggelam, maka seluruh penumpang akan ikut menanggung resikonya. Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menjaga keselamatan bersama. Seluruh elemen masyarakat, baik pejabat pemerintah maupun rakyat pada umumnya, diharapkan senantiasa mengedepankan kejujuran dan kebenaran. Sidang Jumat yang mulia, yang keempat, salat membentuk pribadi yang sabar. Kesabaran amat diperlukan dalam melaksanakan tugas berat membangun bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang demikian, tidak bisa hanya dilakukan dalam tempo sehari dua, setahun dua tahun, dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, kesabaran amat diperlukan di dalam mencari jalan keluar bagi setiap persoalan yang menghadang, termasuk pula kesabaran dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Yang terakhir, yang kelima, salat akan membentuk sikap ikhlas. Setiap amal dan aktivitas harus selalu dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan motivasi mencari keridhaan Allah. Sebagaimana ketika kita salat, salat itulah menyatakan bahwa salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus,
dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Apabila sikap ikhlas semacam ini sudah mampu kita tumbuhkan dalam setiap melaksanakan pembangunan, maka dapat dibayangkan entah berapa banyak devisa yang bisa kita hemat. Bahkan mungkin tidak akan mengalami keterpurukan dan krisis multidimensional, serta usaha untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran akan dapat dengan mudah dicapai berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan melalui mimbar Jumat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah menghapus segala kesalahan kita, dan semoga salat yang kita lakukan dapat memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk pribadi kita menjadi orang yang selalu bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim, wa qur rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بالملائكة مسبح بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاسب البليات. اللهم انصر من نصر الدين واهدل من هدل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم انفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بدا من بلدنا هذا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. رب اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Subhanallah, luruskan dan rapatkan sab untuk kesempurnaan salat. Ilahi Allah Rasul. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بأحدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام بين ربنا بالسلام ودين الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما هلك من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين
حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك القريب اللهم اكتب السلامة والعافية والغنيمة والصيحة والعبادك الحجاج والصور والمسافرين والمقيمين في بروك وبحرك وجوبك أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل قصير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل هائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أكفني بهلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا أعوذ بك من الهم واللزم وأعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وأعوذ بك من الكبر وفتنة المحيا والممات وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والآفية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أنت ولي في الدنيا والآخرة والحفني من المسلمين والحقني من الصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ويا كافي المحم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين